Ovo je kontejnerska mačka. Ona nema pravo ime, pa je svi samo zovu kontejnerska mačka. U kontejnerskoj mački je pas odgrizao rep, pa je zamrzila pse. Kontejnerska mačka živi u kontejneru. Ima samo jedan pas koji kontejnerska mačka ne mrzi, a taj pas je Dingus Bingus mali osmi, njezin najbolji prijatelj. Ali nažalost, on je pojeo stablo i umro. Kontejnerska mačka je bila jako tužna i gladna. Vidite onu mačku kod kontejnera? Preslatka je. A moj kupi mačku hranu da ne mora jest smeće. Što uopće mačke jedu? Pogledat ću ja na Google. Mačkama treba protein. Što su proteini? Proteini su tvari koje pomažu tijelu da raste, jača i obnavlja se, a nalazimo ih u hrani poput mesa, ribe, jaja i orašastih plodova. Ok.